challenge competition twatsi kumwe n'abashoboye gutsinda mu kibanza cya kabiri murabona n'abakobwa beza n'abakobwa bakaranga abakobwa basa neza cyane umwe yitwa Faveur ubundi nawe yitwa Testaha n'abakobwa basa neza cyane twashaka kubabaza n'umusi mwiyumva gute kuba mushoboye gutsinda kandi hariho imigwi myinshi nihenze hari imigwi 10 yari kirahigana kandi hariho bakoze ari benshi hari abakoze ari bake nkuko namwe muri babiri mbega mwiyumva gute kuba mwashoboye gutsinda muri iyo migwi yose turanezerewe cyane rwose mu bisanzwe uri kura kompeta nuba wizeye uri hagati na hagati uravuga ati ndatsinda cyangwa ntitsinda rero urumva twebwe kuba byabaye kuba twatsinze turabyishimiye cyane kuko biraryoshe turabyishimiye yego hari abantu bakora bavuga ati none basanzwe bakorana cyangwa bimeze gute musanzwe mukorera hamwe cyangwa mwahuye ku bwawe ma challenge turakorana biravana ubundi turakorana muga hari igihe biba ngombwa ko umwe wese akora ku ruhande rwiwe yego ni gute umwe wese yikorana ni gute mukorana dushize hamwe mushobora kuntandukaniriza ukuntu bishika mukaja hamwe n'ikindi gihe umwe wese yikorana nyene biravana bivana n'iki bivana novuga ko ari porogaramu tuba twatanze twavuga ati uno musi turashobora gukorana tugakora igikorwa iki hamuka tukavuga ati iki gikorwa njyewe kandi ndacikorane nawe ukora iki sino musanzwe muri abagenzi muhura mugakorana ndashaka mbega mwiteguye gute ku bwawe kugira ngo mwumve ko mushobora kugira iyo self confidence yo kuza muri competition mwiteguye gute ni kihe kintu bari muhagaze ko muvuga ati iki kintu vraiment cyaradufashije kugira ingufu cyaradufashije gukora jewe icyambere novuga ni kwigirira icyizere premièrement ko bavuga ngo ne faut pas dire que tu es capable sans avoir essayé donc twarabibonye tukagira reka nitwovuga ko tutabishoboye twovuga ko tutotsinda tutagerageje benshi turavuga ati reka tugerageze hama dukore ibyo dushoboye hama dushire imana imbere igihe bariko baratanga amanota bahereye inyuma baduga mwiyumvise gute mwari mwumva umutima wanyu umeze gute ubwoba mwari mufise ubwoba bamaze kubavuga mwiyakiriye gute ni gute mwari mwumva sinzi nari nayibonye kandi birabisigura ko ntabyo wari witeze kuvuga ngo imana yakoze ibirenze ibyo mwari mwayisabye ego twitege gute ingene mugiye gukora inyuma y'uno munsi nibaza ko nubwo twari dusanzwe dukora tugiye kurushirizaho cyane cyane ubundi twahora dukora kandi tukabona nyine mufise indirimbo zanyu ntagucika twari tumaze iminsi dukora ibintu by'amachallenge gusa ku ma TikTok nyine byuko nyine ego ariko nyine ubu nye turagize effort gose ubu mwamaze gutera intambwe yindi mwegegwe imbere twitege ko mushaka kuduha indirimbo yanyu nawe exactly murashaka kuyiduha turabyizeye hamwe n'Imana mushobora kubwira abantu batashoboye gutsinda rino higanwa cyangwa ngo bagire gushika aho mwebwe mwashitse jewe icyo babwira nkuko babivuze never give up never give up haburana babiri agatsinda kandi si kuvuga ko wowe utatsinze ntabizi ahubwo nuko uwo munsi nyene novuga ko abe ari byo biba byateguwe si kuvuga ngo kubera twe twatsinze ngo nitwe tubizi ushobora gusanga hariya n'abandi babizi kudusumbya bariteguye kudusumbya ariko novuga ko ari ubuntu twagiriye nayo mpamvu novuga ati ntibacike intege babandanye nabo hariho umunsi wabo ni ikihe kintu wabwira abantu batashoboye guparticipa bafise nk'ubwoba canke baba umenga nta cyizere bifitiye ni ikihe kintu wababwira nka mwebwe mukiri bato cyane cyane mubwire abandi bakiri bato
nibaza ikintu je noba conseya ikintu c'ubwoba hanini nico cica ibintu byinshi rero iyo umaze kwigira confidence nibaza ko naho bikunanira uba ufite ibintu wowe wakoze uba ufite ibintu wakoze kandi uba ufite ibintu wapartagije bigafasha umuntu ari hasi cyane uretse gusa yuko amakriteri nyene baba bafatiye ko utaba wabayemo hari igihe uba ufite umuntu wafashije ngaha rero nibaza yuko buri muntu wese kandi arafise technique ibintu by'amajwi ma control ashobora kuza kugira ngaha twese tugatangara kandi ugasanga ntabayemo rero ugasanga wundi ariko arikengera nawe yatinye kandi afite ibintu nawe yari gukora ugasanga arabaye yego ndafise akabazo ka nyuma mwashoboye gutahukana agashira mbega uno munsi ntamwebwe mukiri bato Wema challenge competition yashizeho kugira ngo ishobore gufasha kugwaruka kuva hasi mwe namwe mugiye gukora gute kuri ubwo buryo mumaze gushikako cyangwa kuri ibyo bike mumaze kumenya nike kintu mugiye guha kugwaruka mungana canke aba basumba canke abari hasi yanyu ikintu twabapartaja ikintu mugiye kubaha bivanye naho mumaze gushika ushobora kuvuga ati peut-être jewe nzoja gufasha abandi kumenya kuririmba canke nzobafasha bivanye n'ivyo bazoba bakensinze je nibaza ko umuntu iyo agusavye ubufasha ubishoboye urabikora ariko umuntu azovuga ati ndashaka kumfasha kuririmba sikuvuga ko je ndabizi mugabo yabonye ikintu nshobora kuba ndamusumbya canke ashobora kuba adafise nshobora kumufasha kugira ngo yevoriwe aho sidako yakubita navyumvise tubashimire cyane murakoze yego mwavyumvise umuntu wese azokenera ubufasha barahari ku bwanyu Africa Live Africa Plus merci beaucoup